Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku beray biromet ezîro çend deqa jwara bahsa giringiya tebliğa dini İslamê bikim ku meru çima divê dini İslamê ji xelkê ra bivêjim. Gelekî cara li sosyal medya civakî hem de realê da insan dinivîsînin an jî peyam dişînin an jî gav meru tê ba hevdû divê ma çima hûn sivê heta nêvarê behsa dînê İslamê dikin maqê xelk İslamê nizanin bixwînin hûn ji xelkê re İslamê divê an jî ma bi we mayê İslam li ser milê me mayê em İslamê ji Kurdara divê jê yer hema kî dive kafir bira bive kafir kî dive musulman bira bive musulman çû huzura Rebbê xwe dê Rebbê alemê hesabê xwe hesabê wan jê bipirsin. Vêce li gora bîro baweriya me ev nêrînê hanê nêrînên çewt û şaş e û ne münasibê dînê İslamê ye. Çewt û şaşîkê mezin di navbera van fikr û ramanê wiha û dînê İslamê fermanê İslamê Qur'ana pîroz da heye ji ber wê me xwest bin ronaya Qur'anê de em ê çend deqa behsa giringiya em bivêjin daweta bi bal dînê Xwedê ve bikin. Lewra gelekî li ser sosyal medya civakî di dunyayê de bi hezarê kanalan êrişê dînê me, kultura me, çanda me, edebiyata me, namûsa me, îfeta me em bivê hemû tiştê li ba me hêjana bi qedr bi qîmetê bi carekî êriş tê kirinê da ku wan ji holê rake lewra dînê İslamê, qanûnê İslamê, exlaqê İslamê, ê rehmaniyê, ê rebbaniyê, exlaqê qenc baş e, temiz e, pîr û pak e. Ji bo xatirê ev exlaqê qenc û pîr û pak û em bivê baş rabive di cêwî de pîsî û gemarî û kufikê bi mejûyê bi kufik û fikrê bi mejik fikr û rabanê bi mejik cê xwe bigirin çawa dikin êrişî bi her awayê bi hezarê kanala bi milyonê kanala ê televizyonê ê sosyal medya civakê TikTokê Facebookê em bivê X'ê êrişê dîn û diyaneta me dike. Vêje nave em li hembervan êrişana bêdeng bimîne. Ji ber wê li gorê ku Xwedê Teala di Qur'anê da ji me re divê însanê herî qenc û baş ew însanayê ku dînê İslamê ji xelkê re bivê fermanê Xwedê Teala Qur'anê ji xelkê re bivê û xelkê teşwîqê ser xwendina Qur'anê fêmkirina Qur'anê û em bivêjin exlaqê qenc û baş exlaqê rehmanî û rebbanî ji xelkê re bivêjin. Xwedê Teala di Sûrê Fussilet ayeta 33 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ji me re dibêje وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Erê ji gotinê wî kesê ku însana dawetê bi bal Xwedê ve dike û emelê sala dike însana dawetê dînê Xwedê dike ji însana re dîn, Qur'an, emr û fermanê Xwedê dibêje û her wisa li gora wan emr û fermanê Xwedê ji emelê salih tiştê ku di dunyayê de çê ji çira layıqî wî bike tiştê qenc û baş û bivêje ez ji musulmana me êdî jî wî însanê gotinê kê ji gotinê wî însanê qençtir û baştir heye. Ha ev tê wê manayê ku di dunyayê de gotinê herî qenc, herî baş, herî rind, herî tişta ku em bê hem li dunyayê şerefa me re zêde dike hem li axiretê me re serbilind û serfiraz dike çi ye ew gotina wan kesê ku ayetê Xwedê Teala, kitêba Xwedê Teala, Qur'ana pîroz bixwîne ji xelkê re şerh bike wan dawetê dînê İslamê bike her wisa li gora wî jî bijî ne ku gotin tiştekî bi emel tiştekî din bi gotin û emelê wî yek be û her wisa bivê ez ji musulmana me yani ez ji wan kesê ku teslîmê Qur'anê bime. Musulmanên ana gelê beşdara gelê xweş ku bira musulmanê ana navê wan musulman e. Mana musulmantiyê nizane. Musulman ew ku ew kesê ku teslîmê Qur'anê dibe li gora Qur'anê de jî heyata programa wî Qur'an e. Lê mixabin ji ber ku em vê nizane û her wisa İslamê ana gelek rehet e musulmantiya ana ez musulmanim ne li mêje ne rojî ne taete vir direw îftirayê hemû tiştê ne İslamê kirê ez musulmanim. Halbuki ne were gava tu musulman mi gere tu insana davetê dînê Xwedê bike her wisa tu bijî.
خدا تعالی د دنیای دا اول کسی کو شاندی جبو کو تبلیغ فرمان خواج عبدی ورور کرنه جبو کو تبلیغ فرمان خدا عبدی ورور کرنه خدا تعالی اول پیغمبر نبی رسول شاندنه خدا تعالی د سوره فاطر آیت 24 دا دویجه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يا محمد دبي ما تبحقي يعني ما تبحقي شاند يعني اللي قالته قرآن هي ما قرآن بحقيش ترى داخسي تبحقي تداكتي ما تشاندج إنسان را كتب مزجين برو هشيار كره يعني إنسانكو لغورة دين إسلامي بيرو باوريه وان هبه ام ببیجن لگورا دین اسلامی بجی تو مزگینیا جنت خیر خوشی فضل و کرم و خدا تعالی بدوی هر وسا تو نذیر تو هشیار کره کسی کو روی خوش دین اسلامی بگوهرین اسلام نخوین نزان نجی و بوی اسلام تشته که نراست پشتی خوشی جی دور پشتی کو اسلام خوان به باوری آن جی دور کت وانش شار بکه کو عقاب و عذاب و به خذاب خدا تعالی روز قیامت چیه خدا تعالی دوی تو امته کی پیشت دا در باس نبی کو جرا ام به شرکره کی نهاتی هر امته کی هر پیغمبر کی هر قوم کی پیشا ممرن چونه به هزار سالان دنیا اوابیه جه هر امته کی را نذیر کی شرکره کی پیغمبر کی هاتیه چویه پشت پیغمبر علیه الصلاة و السلام کیه علمای وی دینی علمای وی دینی وی پیغمبری جی انسان را گوتی هر وسا گاوا مرا دین اسلامی گو دبی هدف کی مرا هبه آرمانجه کی مرا هبه گاوا مرا دین گو دوی مرو جلو مالا اما نترسن جی سیستما جی سروکا جی سرورا جی شاها جی پاشاها جی سیستمی فرعونی ای ظالم و زوردار مرو نترسن مرو تن رضا جبو رضا خدا بوی ما فرعون تر ایدی کس هبو کو موسی علیه السلام کش کو سر ویدان مزن بو سری لهم بر ظلم و زورداریا و راکر دین خدا تعالی خد کرا گو انواع عذاب و جزا و بی اشکنجه آن سری موسی و قومی وی دیسا جگوتن خوا پارا ناوید جگوتن خوا گاو پارا ناوید و اسلام دین اسلامش خد کرا گوت حتی خدا تعالی فرعون و عسکری و دن د بحر دا غرق کر موسی بسر کرد خدا تعالی بحث وان کسی کو تبلیغ دکه بحث صفت وان کم بحث منات کده الذين يبلغون رسالات الله او کسی کو رساله خدا تعالی تبلیغ دکش خلق کرا انسان کو ملا شیخ عالم کو دین خدا تعالی تبلیغ دکه ج خلق کرا ترد بیجه و يخشونه وج خدا ترسن ولا يخشون احدا الا الله جغين خدا تعالى جتو كسكي ناترس يعني رز و حرمته وج خدا رهيه خوف و ترس وج بو خدا هي قبط تشتكي بويج ناوي ولا سيستم چدوي سروك چدوي پارتي چدوي دولت چدوي دين خدا تعالى بيترس دبيجه و هر وسا جبو رضا خدا تعالى دبيجه وكفى بالله حسيبا خدا تعالی کافی کو حساب بپرسه مره اگر املبه دنیا هانه دین خدا تعالی لگورا خدا گوتی سفج بو رضا خدا ترسا خدا امشخر کرده نبین لگورا منفعت دا خواه برجواندی خواه پری خواه مقام خواه موقع خواه ام بی از ملام از شیخم از وزیرم از گزیرم از شاهم از پاشام از منبورم ام ویا کتم کم ام ویا کتم کم ام ویا نویجه ام ویا وشیره و شاقی خدا تعالی حساب اجمرات پرسه خدا تعالی گوات دین گوت دوی تجبور رضا خواهده بویجه او تو راست بویجه سروی نه نخیمینه شیخ و ملی آنا پریوان دین ناویجه آنجی تشتی که بویجن سری ویدگی سیستمی سری ویدگی شو پاشا آنجی بویجه بعض وانتی کنه وان آیتارا ناویجه تشتی وسا دسر دبر بویجن یعنی تشتی که زرار یعنی بویجن تر هرس و خزبا سرک و سرورا نکش سرخواه بوی شکلی بحثا دین اسلامی دکن لی خدا تعالی او کسی کو دین خدا تعالی جبو سرک و سرورا شاه و پاشا رئیس و ام بی وزیر و گزیر دین خدا کتم بک تام نویجه دی خدا تعالی جوار عذابه کی دجوار دی خدا تعالی روز قیامت بدوان
اوا خدا تعالی دویجه یا خدا تعالی دویجه قابا هم تشكي نزانا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة نحل آياتا 46 دما herkes dikare dini xwe بعلم فێر bibe bixwîne Qur'anê bixwîne lê pisporê her tiştî heye doktor pisporê wî heye doktorî pisporê wî heye mühendis endezyar pisporê wî heye hukuk pisporê wî heye yani du dünyayê de çi qas ilim heye pisporê wî hene dînê İslamê jî pisporê wî zana uzman alimê wî hene tiştekî dema hûn nizanin Xwedê Teala divê fes'elû ehle zikrî in kuntum la ta'lemun ji ehlê zikrê bipirsin ji alema ehlê zikrê mana wî çi ye yek ji navê Qur'anê zikr e ew kesê ku malûmatê wî zanîna wî ji Qur'anê ye ew alim e ne kesê kitêbê dînî bixwîne xurafa û bid'a û li gora em bivê menakîbê şêx û arifîn ew her wisa wirdê şêxa û kitêbê sedê xwe bixwîne ewna ne alim e wana alimê wî kitêbê ne wan wî sistemê ne lê kesê ku Xwedê Teala baz kiriye fes'elû ehle zikrî in kuntum la ta'lemun gaye ji kesê ku malûmatê wî zanîna wî li ser Qur'anê hey telebê Qur'anê divê ji wan bipirse gava hûn dînê xwe nizan eva jî giringiya ilmê giringiya zanînê giringiya em bivê pêşeroja me re ku ronî bibe ku ehlê ilmê ku Qur'an çi qas kitêbeka bi nûr e çi qas em bibêjin çawa dike her wisa pêşa me ronî dike di gel vî ya jî Xwedê Teala Sûre Ali İmran 34 divê jî wel tekum minkum ummetun yed'ûne ilel xeyri ve ye'merûne bil ma'rûfi ve yenhewne anil munkeri ve ulâike humul muflihun bira ji we ümmetekî cemaatekî hebe insana davetê xêrê bike tiştê xêr qenc û baş wan re bibêje her wisa emrê marûf ji wan re tiştê qenc baş bê viya bike ve yenhewne anil munkerî tiştê munker tiştê pîs tiştê gema tiştê nerast wana jê bidin alî evan kesana kesê ku li ba Xwedê xilas bin ew kesana ye bêje çawa hûn dikarin bibêje ma din ser milê me ma gere hûn dîj xelkê re bê ma alimê pêşe we çima van tiştan negot ma alimê pêşe we ev tiştan nizanî bû ma dînekî nû hûn tînitê falan tiştê wa tiştê beredayê ji ber wî eğer tu bixwaze xilas bibe roja qiyamete vê waz û nesihetê meslihata binê gudarî ki baş gudarî ki bide gudarî kirinê kesê ku însana dawetê ba Xwedê xêrê dike ji xelkê re tiştê qenc û baş divê bike û her wisa tiştê ku pîsê gema re ne meşrû erdêjî İslamê însana jê dide alî ne tenê gotin divê merû di icraatê de di praktikê de jî icraata me re hebe wê şaxê çawa dibe însan ê qenc û baş li cem Xwedê Teala ku derece wan bilind gurba Xwedê Teala însanê qencin başin roya qiyametê Xwedê Teala mukafeteka bênîşe bêhîsab dide wana baş e eva ehemmiyet û giringiya dawetkirina ba Rebê Xwedê Teala ba dînê Xwedê Teala wê bêje em ê çawa însana dawet bikin em li gora hewa û hewesa dilê xwe dawet bikin îro gelekî însanê İslamî nezan bi navê İslamê derdkeve qeset kir kitêbê çehev kitêbê dînî xwendine kitêbê sedê xwe xwendine yan çend waz û nesihetê şêx em bivê şêx godarî kirine derdikeve berpirsê dîndarê musulman we derdikeve lê hayê wan ji dînê Xwedê Teala yani ji Qur'anê tuneyê em bê dîn li gora jiyana xwe diguherîne û bi uslûb û bi şî û şêwekî bi metodê gelekî çewt û xelet însana dawetê İslamê dike İslamê ji xelkê re divê ku pir tiştî ku heye ne İslamî û însana ji dîn dûr dike sar dikin pirê milleta dibe ateîst Xwedê Teala di Sûreyê Nehl ayeta 125 de wiha dibêje Ud'u ila sebîlî rabbike bil hikmeti vel mew'izetil haseneti bala xwe bidê divê gava hûn însana dawet kir ud'u dê emir dike divê dawet bike însana bibar rêya Rebbê xwe ve bi hikmet bi tiştê zanebûn bi hikmet bi hişmendî bi aqil bi fikr û ramanê qenc û baş vel mew'izetil hasene her wisa wazê we nesihetê we divê gerer baş bi qenc bi xelkê hemêz bike em bibêjin li wan şefqat û merhemetê bike ku gunê te wan tê ve cadilhum billetî hiye ehsen her wisa bi wan re bi şêwe û şêwazê bi metod û em bibêjin rêbaza
هری قنج و باش به انسان را مجادله بکه یک شتره چرا که یک رشته که یک ام به حقارت تد که تو وک مسلمان ناو تو به همان متد به همان شوی برسیوای بده لاره او نه لایقیته هر وسه نه لایق دین اسلامی گاوا تو دین اسلامیش خلق کرد و تو دوی نظر قرآنی به دوی پرسا کو تو دک پرسا قرآنی به تشتی کو تو دوی ج قرآنی به هر وسه برسیوا تو د ج قرآنی به او ورگور قرآنی دوی توی گوداری بکه لاره خدای تعالی دوی ج الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دوی مؤمن او کسی کو گوتنی گوداری که لبیا قنج دشه یعنی دیتنا ما گوتنا ما نظر ما چوینا ما به پرتگ و تبکی ما تف دوی قرآنی به و شاغه ام دین خدای تعالی شواد کن ام دین خدای تعالی جخال کرا دوی آننا ام فکری خو رامان خود که شونا اسلامی مجوی می تنگ نرینا ما کن ام بویج قرص ام بیدکی اسلام و خالقی جی اسلامی شواد که خالقی جی اسلامی سارد که اما چند دقیقه بحثا گرینگیا متود ام بویجن گرینگیا دعوت کرنا با دین خدای کرد